Muri Sange muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, umutwe wa M23 uratangaje ko ushinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo FARDC, FDNB, ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR ndetse n'indi mitwe y'abacancuro kugaba igitero cy'iterabwoba cyagabye ku baturage b'abasivile mu isoko rya Sange riherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko aya makuru yatangajwe n'ihuriro ya M23 ivuga ko icyo gitero cyabaye mu masaha yo kumanywa mu isoko ryari ryuzuye abantu barimo abacuruzi, abaguzi n'abanyamaguru, bituma abaturage batanu b'abasivile bahasiga ubuzima mu gihe abandi benshi bakomeretse ku buryo butandukanye. Icyo gitero cyanateye ihungabana rikomeye kuko ibikorwa by'ubucuruzi byahise bihagarara, abaturage bahunga isoko mu kajagari kenshi. Abaturage bari baraho byabereye bavuze ko bumvise amasasu menshi n'ibisasu bikomeye bidasanzwe mu gihe isoko ryari riri mu bikorwa byaryo bya buri munsi. Bamwe mu bahatuye bavuze ko abantu bahunze basiga ibicuruzwa byabo, abandi bagakandagirana bikongera umubare w'abakomerekeye muri ako kajagari. Itangazo rya M23 yavuze ko iki gitero kigamije gutera ubwoba abaturage no kubahindura ibitambo by'intambara. Ishinja ihuriro ry'ingabo za leta RDC gukoresha iterabwoba nk'intwaro yo guhungabanya abasivili. Uyu mutwe wasabye umuryango mpuzamahanga nko ku rwego rwa Loni n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ryigenga, kwamagana ku mugaragaro ibi bikorwa byibasira abasivile no gufata ingamba zo kurinda abaturage b'inzirakarengane. M23 ivuga ko iki gitero cy'isange ari ikimenyetso cy'uko abasivile bo muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kwishyura igiciro cy'intambara batagizemo uruhare, bityo hakenewe igisubizo kirambye. Kugeza ubu leta ya Kinshasa n'inzego z'umutekano ntibarasohora itangazo ryemeza cyangwa rihakana ibyo birego byatanzwe na M23. Ibi byateye impungenge mu baturage kuko bavuga ko kubura ibisobanuro bituma ubwoba n'amarangamutima bikomeza kwiyongera. Iki gitero kije kiyongera ku bindi bikorwa by'umutekano muke bikomeje kugaragara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho imirwano hagati y'impande zitandukanye ikomeje, bituma abasivile bagira ubuzima buhora mu bwoba, guhungabana no kubura imibereho myiza. Abasesenguzi ku mutekano w'akarere bavuga ko imirwano ikomeye ikomeje kwibanda ku baturage, isoko n'ahandi hantu hahurira abantu benshi bikomeje kugirwa ibibuga by'intambara. Hakenewe igisubizo cya politike n'ibiganiro byimbitse, aho kwishingikiriza gusa ku gisirikare. Abaturage bo muri Sange no mu bindi bice biyikikije barasaba umutekano urambye, ubutabazi bwihuse bakomeretse, ubufasha ku miryango yabuze ababo no ku buzima bw'abasivile bwashyirwa imbere hatitawe ku mpande zihanganye. Iki gitero cya Sange cyongeye kwerekana isura mbi y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho abaturage b'abasivile bakomeje kuba ibitambo by'amakimbirane ya politike n'igisirikare, mu gihe amahoro arambye agikomeje kuba inzozi kuri benshi. Njye wumvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Ngaho kora subscribe, kuri like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.